वो कौन सा कंटेस्टेंट है जिसे सबसे कम वोट्स मिले हैं और वो टॉप 5 में शामिल नहीं होने वाला है? उस कंटेस्टेंट का नाम है Diperlok kanyang senang ya ka final le jong ke India Pattern sa son 4 hinin ke met kalong ke bit nat bha dok ta kata hindre ke jingwan jong ka Malaika Arora kalong ke ba pangkedit sisa ya ki contestant baro ba ya ki pai ba ya ki jojos namar bah ka por ba wan ka Malaika Arora ka ong ba ka wan ra ba ka surprise kata ka surprise jong ka Malaika Arora ka ra ba ka kot lang kenya pa ti ke jong ka ong hapo ka ne ka kot la don ka kerting jong contestant ki ban sha eliminate menta ka sngi tang ba benta nampat ya thu ya kata kerting jong ita contestant man cha eliminate pi dai ban up chua tikum ta haden balakut ki program baro ujai banu shali ula kali ya ki judges mano ta contestant uba ki pai ba ki larai pan be no nak deng kine ki hindrungul namar ba ini contestant iban sabai ibadai ibayo ritam ka vote di marhang tahi ke kita kapur kepada ke judges jong kene ke show kala sedang ban pebenai kene kerting henry kami ban pepau ya kene kerting ke show kala kut kejingla jong India Pattern sa son 4 kumne pan pengkut ya ke show haswa pan pepau kerting ka long tang ba penhit ya ke show di pelok boro na kaliang jong pi kumno pin ong mano ita contestant iban sa eliminate na peding kene kin rungut ki contestant begitu ki perlu bakwa ban page ke full episode jong ke bahanin kemet ban ta kemet page apa komen ngalep share ke link nyon hang tang pin yo ban page